Muka Sotobana Egole Gauteng Yemdana Mibo. You exchanged that to Lomhlaba Lesiphila Kiwo. That song is just not related to Egoli. Lona ke ngumcimbi wesikolo lesikhulu saseManzini Central kaManzini. Lo mcimbi lona bewuke wekuvalelisa bona ke bafundzi lebe bakathe bafundza lona ke libanga lelikugcina kulesikolo njengoba ke sebacedzile nekubhala. Lo msebenzi we-prom bowukadze ubanjelwe khona eGeorge Hotel kaManzini bowungenelwe ngibo ke bothishela kanye ke nebafundzi lebe babonakala ukuthi bahle nje impela lo msebenzi bawugcokele ngendlela lefanele. Bekukadze ke kunetimenywa leticavile kiwo ke lo msebenzi. Lo mcimbi sithi nje lo mntana akakhona ukwentela umntana wakhe iphathe ekhaya ucedze isikolo. Sisigezi nesisikolo asihlangane sikufihle lokho. Babuye abantwana bajabule ba-celebrate akusibonke abantwana labacedza isikolo ngiwo sibabongela kukhulu sicela Dr. Dlomo lo Sports Council siyamadwela ngithishela kwasebenza as speaker kusathe sikuthathela abantwana kanye nabesithanda imotha wakamfana babemotha ka okay Manzini Central isikolo se-excellence. Manzini Central isikolo lesinakekela abafundi bonke. Manzini Central ushayinisa onke amakhono ebantwana. Manzini Central akekho about i-education kuphela. Nakuma-sports siyashayina yonke ndzawo ithuba wonke umuntu uyalithola. Singathanda kubonga kakhulu nakumphathi Mr. Dlamini wakhona esikoleni eManzini Central ukuthi asinike nale opportunity yokuthi noma singendi kahle ama-results angahambi kahle ngingaphuma mnyolo tawo sikhona ukuthi siphinde sibuye uma uthole maybe 3 credits kuyeduma ukhona ukuthi ubuye utowenda ufunze kabusha from 5 because we believe ukuthi labanye abalitholi thuba lokuthi bafunde but thina basinedile abadala bethu ukuthi sifunde. Nginomhlahla Twilight indzabeni channel yeMaswati kaManzini.